Pei pea e ola pala a ai pea e ola tau whaaleanga ai pea. O vai atua wa matua expose mai lava ma maua mai pea o le sunga ia sua. Se usa Andrew Moa va ale sa au mai ai lunga tustusinga. Finally le la fatua walanga hau. O te le te teine so ona whaia sa utala ia pai mala whai o la e lafi mai se fake page. O te whaai te langa e te tau ona maua ni mau tutu ma mau sali. Pa tau vai e tunga wa au mai lunga e le uso. I think o le a foi. O le uso i Amerika, Andrew Moa va. Pea o ia le nona au mai e lunga i sanga post. Tustu singa tangata lea i le sau le utanga, le U-turn. O le paranginga nga le utanga, o le U-turn, U-turn. Lana porka lami. Finally, wa vai e tunga tustu singa, le kampea mai ai. Le saunga lana whaamatalanga. Le saulanga polo whaila sao le U-turn, le utanga. Atamai. Ma le fake page. I think all fake pages. Can somebody help me? Whamone. Le fake, the reason, because this is an issue. Le la wo fia. O te tango e au watu vahanga lea. O vai ngā kunga, ku kusa le lei upu e whai mai I. Ma upu e whai mai I. But the only different, wa di le fake page, wa di lunga hae o parkalafa umana, wa di eile lau vale e marangutu pua. And even with that language, o te le mana e watu lunga tatu porkalami. So ole reason, ole mafua angale o te tango e au watu. Whafonga mai foila. O fōlinga ia le tātou te whai atu ai. O fōlinga ia more tangata e whaangutu lua. Lenga o lute no fo male story. Whatever fo i ono o fia tala noa i le story e le tama. O lailo le leia e ka malo lea. Oi fo ilonga ingoa. Freedom of Samoa. O vai nei atua. O no foto e mai lea Freedom of Samoa. Thank you. Is it what? Lava. Le lungo le tātou. O vai nei tu ala amata ai au kere ka kalore whaingo le porkalame. Ai o vai tu lungo le news feed o lau telefone. Mua e foia. O ia whingo la share I lunga e tupai. Le page le Freedom of Samoa. Alai whai mai fo ilo ule ala kui Samoa. Tangata tonu ala le o te whai atu ai. Le ua maua tai anei. Le I tua o le fake page lea. O le tangata lea le li lea sa whai au. Sa whai au, Mafi. Se whiakula o ka maikala lea. O laike sila fia le ia Mafi. O te leiloa oe e te le sila fia. Ai e ke ilo le leia kakale la whaatoe la utala walanga naina tau lolotu malo uso. Kulo foi se uso. Ai la ule ka ua so foi se uso. Ai ngai sa ko lulu. Singi. Nai sa tau lolotu sini nai fea. Mount Druid. Nai sa tau lolotu sini Mount Druid. Nala le wingo la utala le ute fai tuan. O le ala o ke ngofo ma le story. Leanga e kupu le meana nganga kupu I lau su nganga masi kinkikiringa e kupu o ngai ko ke roku malo uso. Ai sa o nofo lava. Leanga e peisa o fayatu. O te le fia ta alo I le tino. Leanga ele o se position lenga o au I lo tulanga fa sala lau. O te le mana o te ta alo fua I se tino. Se ivanga nga o maua kai oe. Lea ke lafi. Ai e fia ka alo mai le kingo. O lea lai te fia tala noa mai. Saula se tala noa lango leo o vai tu o maua teiteia oe lea. Ma awe ke koe lafi lilo o leo o maua oe o Mafi. Te leilopo o ai leo whai. Mana tua mai la Mafi o le tala na au mai I le tau lotu. Len whaaluanga o malanga kuisingi. O le tala la len au mai. Ua sau lava si au whaletua ma tau le kalesia matangi. Ua e whaako ingare kengi or kou kalesia. Kenkiki. Le whato au tala noa atuai. O e malama mai sa au nofo na whaamatala uma mai.
Ko kiki fa ale si sor ko ekalesia le lango umai la prokalame. Le ekalesia le wa kuri ese oi, le wa RWC. O e malama ile mea sa tupu. Le anga o le wa vai tunga. O lo fia a ngelu ia malaunga ngana. Ai sia muping o kire va kuala palu lau upu le anga i runga la prokalame. Le anga o tele masangi se ngana fa pena. Ai va ai lo fia mi o atua. Ma lo fia le malaunga ngana ai e sau lau freedom of Samoa o lo Mafi saoanga o le kaimianga e a fia i kinkiki o lo ekalesia o le taimile na lu ese ile nganga ma oi le ala foi lale na o mea umai lua i mai lo ngutu o lo real self. Mafi, listen very carefully. Your real self le i le page le ale Samoa o le freedom of Samoa. That's the reality of you. That's the real you. O le Mafi le sau le U-turn. Le sau le pato le U-turn. O le ngonga ro po kala mea kia o le U-turn. O le Mafi le sau i le U-turn. O le Mafi le alai mo opea. Ma mo opea. E va ai atu tangata o ia sa fai fe au. Kusa o le Mafi o mo onga. O le Mafi o mo onga me le Mafi mai o le U-turn. A o le taimia na e to o ai le tintiti lea le na saulo faritua matangi le ekalesia ma admit ma tau le ekalesia ua e koko o le kinkiki. O le kaimi fo ile ngaru ese ai le ngamba ia ma oe. Le ala e lua i mai pua inga mai ai lo ngutu tulo. Le ngangana le ke nganga mai ia mai stato pati ua maua Mafi. A mai stato pati ua maua Mafi. O Mafi le ai tu o le page lea. O foi e te tango fai mele maua i le tope lau o lo wita. O le kope lau o lo wika le anga e whamerikus pa ia ua le whaakere waweinga hau me fai. Le anga e mafu ai o nga maua oe. A e te tau foi ona expose e tau ona iloa. Le lalala na le ufatoa o wafe atua ia te o e U-turn. Fatoa o wafe atua le ma o fai atu. Le anga wa lewa na whaasoa maisi o so ke lo e. E ke le ale karusanga mai foi se uso ia mai ia mali o le uso o weki o meanga o le mea saonga kukupu langa ile o mako nga fakuang kala o lona atu o luana sau le matu ekalesia le ala nga ufa ke ese ai vai ia e fa pia foi nga o le mo ke nga makoro roku fa pia mai o fa tu le se uso it's okay to me o le personal issue langa o ke le fia personal kaka ai so umata itu pe o te maua taitai se taimi le anga utai loa tasi le tau fa le anga yetia le ala nga ese ka ko kau le wo foi atu o le ese le na tato tau tatala le anga e ko ke fiu e su e ngi mea o ke sasi ai e nga o mea fatu ma mea fafau ko ke faia e nga o mea faku o mea fafau ma mea uma tau te whaia. Ngā pā wale ngā o le mea ko ke mawhai o ngā pai mai ai re kingo o le tangata ua wha uina i ova. Ioi. Ngā pā ngā o le mea mawhai e o ngā kou kau pai mai i le pela welea. Ai u ke le whai aku ele o si wha maualunga. But I know who I am. I know exactly. That's why a o tala noa e ele favor le tua il prokalame fia kanga kai fa longo even ia ke oe le devil, even the devil loves to watch me. Yes. E fia yorki Apollo. And I like you ki Apollo to watch me. And I am hoping o learn oe le ki Apollo se mea le lei mai le prokalame. E na mafua no vaiatu. O le ese sengala na o te le lafi. O ke le lafi. O ko sila la ile mena tupu Samoa e lengi kala fakula le au mai fonki kuris. Wa leva nga pisa mai ise usole, wa leva nga pisa mai ise pages la laule ai mamoe la laule ai mamoe la lau ne tau fa alongo ea o tau tala tuai. Until ua over ai ua maua kaikaia oe ile page le ke fake page ma e lafi mai ai tua. E te fiua e te toe sisio. E umangi foi prokalame ka ko sila le la posta ngi lunga fa kanga foringa mai freedom of Samoa le o ia e fa pe mai ngi fa watch this
ole post le la so ne fa pe mai ta lo fa wa fai fu sta mo mafi ele yase se ngo mafi makangaka ele yase se ngo mafi makangaka they report themselves. Let me say this ya kangaka na mawai anai na mau na luatu i o ele alatu ni ofu le le fa masino ai alu watu e ofu pe o anga le homeless ona alatu la ia lea ona tuli ese security alu ese ai alu post mai lunga ilanga post ai kango ko report e ia le mena tupu ya pretending that there was a third person who actually witnessed what had happened to him. Le meanga kuli ese security ma officer ma fa singo e okilani ele o mangkau o kilangi. O ngalu lola ia post lunga. And he reported as if he was the third person witnessing what had happened to the other person, but the other person was actually him. Ole makwa ma dia ole ulingi producers. Anyway, se te foi mai la utala. Au te fai atu lava. Yanga lela ava tu la utala lea, malida kuai. Ele update ole fa masinonga. Ai so te foi mai na ua maua tai daily over Mary. Fa taya afa pe fo fa fo mai le so ya sua and report ye foi sesiona ona if you have the two post fa mole quickie maya send my la messenger pe fa mole o send my litono le taya alo wingo la utala mo tangata e maua e fa pe o ma la mawanga o le ri foi le la mawanga o le sia o di ianga la fiku o fake pages long ago fa tu foi la utala e to te fiwa e to te e maua o ko nga o le tua sili ese e ino ye me ye ko ke faya de ko ke la lafi ngai ko fake pages ma to so na ta faya o le o to wola to ilalo mo to wola pala a ye pia ke ro ko e ye inisio o to wa fioti o la lafi ai fake pages ma fai le fa o lo ataua malengutu wai ta yo le tunu matangata o le tunu ma fa fe ngainga e ye ngisi wa uma e ama mo wa ma feoki e kulava tulu e le o to ilo atu nisi wa o ya ma le fa alumaina wa o ya fa pena bela nga e to te sila tele wa uma so ia o le marosi le yo loka ma fa sa o ta no foi fua mota entertaininga mo kakali e fua ngai me ai fa fetai o le ua mati le tila ma maua le ia le nala o fa yatu mafi ele ai ele ifakua e se kala e winga le mele nga e koko o e kingiki le tulo o e avea ma fai fe au le ala nana pa u e lau fai fe au o le mela le o ke fai akuai o te ofo i lo le ma i lo sau fai akuai o a fau kuanga ke avea i le akungu nga e ai au mamoi that's a fact le la o fa ku ye oi o le a sau fau kuanga e koe ave le akungu awa ko ke fiu ko ke o fai ma fai tala ya te au mana me DNA or whatever na me to te nau wai mana me uma to te fai mai. Can you bring one proof? I would love to hear some names. Langa lewo kango ka wa this is an evidence. Your wife went and told the congregations. I will say this in English. Mafi, the host of the Utaga Atamai in Sydney, Australia, your wife went and told your church that you were the minister and the stewardship, went and told the congregations that you committed adultery. When she told us she wanted to drive again, we all said, "Seriously, Nana?" But Nana does what Nana does. She breaks the mold, and we couldn't be prouder. Doritos, see the bold in everyone.
cast out, excommunicate, cast away. O le mafua anga le nana tuli e sei o e mena e sei male lotu. So how can you come and waiva ai ka ngaka i e whaakarangoa aku la e pa? Waiva ai tangata e whaatala noa ina, e whaatala noa e tangata murilua. Le tulou. O le wa ufa iatu, le anga ile i o au le level nganga e o yo o le whaife au. O oe o le whaife au, you were a pastor. O kele i whaife au. Kele i kai o whaife au, kele i o whaskula ka whaife au. A o le maualunga, e wheo lolo mai pe ana whaape e whai au wanga. O kai mi fo ye kele i whaife au, o oe o laike ka solo. Ma e lau wasa solo. Pe fo yo au ia i lau wasa ma mea uma sa iei mua mua. Ia sa lau wasa fo ia. Nga kako lau wasa uma. Ora kai mi halang kako lau wasa. Isa kako lau wasa uma meang kako whaia. A o le mele o te whaia duai. E le o le taimi o le lau wasa o le taimi o le ke whaia maa moi. So awala e te tala noa mai le hai. When we say we all had a past. O le past nga. O le taimi o le le imala malama ya ke riso. O le ola whaalafu wā. Ia, o le ola le popoi, o le so o le alu, o a umanga mea, ai maluanga, ai pia, ai aisa, ai, o haka mai e maua le kongangi. Ka manga, si pili, pulu, o a umana mea uma, fai ke kenge, e oe. Fai ke kenge, o ha uma tulou le ngana lewa utango e au watu. Fai taanga, mulilua, o ha uma mena, o le wing, o na mea uma i le taimi le ta tau te lau wasa le uke karangoa kuai. O lewa ufai atu, o le taimi lea ua aveai oe, o se leo ma moe, i se ekalesia. E le ai lai le o se kaime ngā so kua ngai. Ia e oso e kua ngai, ke ia le maua o le freedom of express. Ia. Pia le mo le meo le lafi le fake page le maua taiteia. Ia le na. Na tonua tasila le tangata ia matua wha mawina le le. Fa maule le mai ta o to ai se lo sunga li o fa tau malama o le na ua e tonu o le vaenga le cyber crime ma le vaenga le cyber unit ya ma kuwa i fa maule le la lo le sika ko fake page na wa reveal that's why that langa te li ma faina to lafi langa o esa e la nga inga le upo le tua pe e te sola e i fea yo uluma. Hello, vai freedom of Samoa. Wa matua to e o tifa sa o le meta o freedom of Samoa. Vai ka ko ye. Ya le na o fa atu. Awa te ta aloi me ia. Le o fa atu awa to te ta aloi nei mea.